Ilo nkarhi mingisero mnganalo FM 12 timinete ntsena ibile hora ya 12 nokona Afrika Wa Vulavula kwamkela mingisero me kwaronga ngisela tiche churko ngoba ko ngisela ora Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo da wikuma audio streaming ya mnganalo fm.co.za namuntlha ku ri Ravunharhu ritetani ta va kha hi vulavula ngopfu hi languteka timhaka ta rihanyo hi ta bula na tatana Neil Shikwambane ya fukbela hora ya 12 nitwe mi kha mi vutisa n'wena vo pfa mi ponca mi ngetemela ku vutisa mi swi tiva kahle ku kahle timhaka ta tiambulense letiya ti ndlisa ntsakweni va ta va ri kona la tatana Neil Shikwambane hi ntlhanu ya fukbela hora ya 12 ta va kha hi bula na vona kasi ke loko hi bula hi vuya van'wini ya misava ya awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na va the Kruger National Park va na ntirho ku kwendla ka yini wo tshama u ri endleve kumbexana wo yi nga vekheli lava ntirho kumbe wo khela ku tiva swin'wana mayelana na ntanga luwa wa swiharhi hi ta va kha hi bula na vona entlhanu tukubela awara ya 13 kwala ka mganalo FM makomba ndlela 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wina mi khome timhaka tihi kumbe mi kandziyisa rito ka 065 loko swi hlaya kahle i 0657443911 se mi hi byela mahungu wahi kumbe wahi lama nga ku mi hi khomele wona hi kota ku twa ku mina mi ri yini eka tindhawu teti mi yingiselaka mi ri koho eka siku leri ra namuntlha a ni kha ni vona un'wana la kha tsala hungu a ku ri leswi swi nga endliwa hi dokodela Nkosazana Dlamini Zuma swi komba kahle ku a va chavi nchumu hi yo mhaka na ku va teke xiboho xa ku va nga vi kona hi siku leriya ra ku va ku kha ku votiwa hi timhaka ta vumundzuku bya advocate Busisiwe Mkhwebane kambe van'wana va ka va ku hayikho a hi mhaka ngopfu ya ku vo ka va nga ri na ku ka va nga chavi nchumu i mhaka ku va swi tiva ku a ka ha salangi nchumu na le ka loko ku vuyiwa ka nhlawulo hambi ku humelele vandla ra African National Congress kumbe njhani swi nga endleka va nga ha vi kona i khale va ri koho ka huvo ya endla milawu i van'wana va vulaka sweswo kambe we u ri yini hi ku rhamba mingisero me 0860002543 ku na mingisero un'wana tolo hi nge te ha vulavula a kha ta na timhaka a ku loko Giyani a yo famba a hi ta hlangana na yona a Polokwane a Seshego loko ku ve Giyani ya swi kota ku i xilo lexi mi nga xi rhurhisaka se a hi kha hi jaha ku la ku hata nongonoko loko se a vulavula se a nga ha hlamuselangi kahle se na ku ta twa ku kahle a ku yini ku ri kumva loyi loko a ku Giyani yi nga hetelela loko a yi ri yo a ku ri xipedi kumbe ku ri foxolo kumbe ku ri gandaganda a hi ta hlangana na yona le ka masimula kumbe kwihi kahle a vula yini andaka leswi hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus ka vula hi ku na sweswi hi le xikarhi ka vhiki ra vunharhu leri a hi ku tumingiseriwa mene ku angula ku yini a hi sunguleni hi loyi i hlekani Ai, maximzi mpfukini mashidzi maluleke min'wanati mpfukini yes. Hi pfukile ngomo. tolo loko hi heta nongonoko a mi kha mo ku loko Giyani a ko va nchumu lowu hi nga wu rhurhisaka wu rhwariwa wu ya hala na hala a hi ta hlangana wona Seshego kahle a mi vula yini A ni vula ku leswo tala leswi yivekaka lava yivaka va swi tiva varini. Giyani lo batsandza hi mhaka xikombiso endla ku yiva yi nga yiveki. So leswi a ndzi zama ku hlamusela swo ku loko a ku ri a movable property i nge na yona yi ta kwala swin'wana swi nga kona. That's what so maybe ku thubutsana swintsongonyana xikarhi lexi nga nyikiwa xona hi botpet ku ve na mhaka ya tigridara na timhaka tinini a ku a swa ha ri kona swi nyamalarini mo ni mi hlamuselanyana ku mfana ni tirha a ni tirhi hi swona ni tirha hi kusuhani na swona na swin'wanyana leswi endleka ku swona loko munhu a tirha ka ndhawu yin'wana na yin'wanyana ku ri kwala ka SABC kumbe leswi va swi vitanaka i asset registration maybe document so yi recorda ku ri ku na tikhompyuta tingani kwala SABC na swiyini so loko lavo yiva loko lava vo ka nga ri kahle va nghena va sungula va tempera na that document ku loko se va tempera na yona it's either va ku cinca system lava ku kumbe cinca tifayile lava ku tipa hala na hala va kuma those kind of document va dilana na tona
Flow bati susin bati struggle of the road. Se atshindla ata exist ata ri kona. Tuhuma njani? Tuhuma hi vito ra ku tiya ku lunghisiwa kwini. And loko ku vutisa ku lunghisa mid-grader swi nga vandla munhu maybe loko vitana munhu swi nga ndla maybe about 5,000. Mara loko se ya vitana di-truck letiya dikulu di charge 15,000 ku va yi rhwariwa ya lunghisiwa cost it cost a lot of money. Ku ri a swi nyiki ngopfu sense loko swi yivisiwa. But that's what happened. It's Giyani Hlupeka today. And another thing, Botpet, vanhu va hina lava va hlawulaka lava va rhasaka ngopfu aka xiyanimoya xa Munghana Lonene loko va ti mithinini ta serious a va vulavuli evayeni tshama hi ri na vona hi khe hi recorda what they are saying. I sweswi nga ku Giyani yi hlupheka ngopfu ku tlula leswin'wana loko ma languta Seshego loko mi tiva Seshego ne Seshego yi pheviwe ku sukusela a industrial laha masungu ya industrial ku ya fika a ti-toilet ta vanhu mara Giyani fumana na xikontiri xa the main road la ni swi nghena na le swithaza shop na ti toilet xikontiri nghena na ti toilet this side. So what do you think happened hi budget leyo loko yi se humesiwa leya ti IDP? It's like this. Vanhu va tirhisa Giyani to request money from the province. Even though so yi approviwile a va ha tirhisi Giyani to distribute that money. Va tirhisa their own ways. That's what I was trying to say. Se swi vula ku loko se hi kongomisa hi vuyisa ka xifaniso xa mukapixini ka xa ti-ambulance ku ndleka yini? Ambulance mo anti nga swi veka ta ku mo jamuka loko swa jamuka kumbe ku ambulance leti hi ti vonaka ne okay mo nyika xikombiso xo hanya ku leswo ambulance ni nga ta swi nga nyiki xifaniso xa kahle amoyeni. Vanhu loko va xave loko ku ri na movha ya mfumo hi leyi nga pakiwa laha va swi kota ku ri yi ri ambulance yi tirhisa engine ya maybe ya VVT leyi ku ri industrial society engine va gula mi kuma se ambulance yi famba hi engine ya uno mi nga hlamba yi tsandzaka ku gonya xigonyisa ka mbokota hi ku ya tikeriwa body i quantum mara engine se ku cinciwile ku hoxiwe uno. So what is going to happen? Leswi nga requestiwa swi requestiwe hi ku tirhisiwa swibedhlele leswi swi kayivelaka ivi ku ri ku yi kota ku yiviwa ka mfumo mako lomu kun'wanyana lomu vanhu va phevene switarata le loko va kombela va ri mina ku ndlani mhaka we developed everything va ri hawe swi lavela Giyani. So loko swi ri a Giyani loko ku ri swi yi nge humi yi ri quantum yi ri straight yi ta huma hi ti-parts but ku ta huma gearbox nduku ku huma xipatara mudlwana so huma ku ta sala bwan'wana ta ri tshame laya. That's the thing. And the other thing, man lava va nga kona ava hold you accountable. Hina na ndavela leyi ndla ku fika ngopfu I ku hi Vatsonga lavo va very hi Vatsonga vo chava ku tsongola swa munhu. Mara vanhu va tsongola swa hina hi miyela even we don't hold them accountable. Giyani ya tekeriwa swa yona. That's why mona Giyani yi hlakarile like that. That's why mavoni vana matimini. Ai mavoni ya lightini swisa mi dlile khale n'wina Giyani n'wana mun'wana ha malayiti mavoni ku layita malayitini leswin'wana swikombiso mi nga nyika a ku xikombiso xa xingani xo hetisela Botpet a ni la ku ta hala ka ya Munghana Lonene leyi nga ta hi nga kumani mhaka wun'wana la n'wi tirha kona. The only thing lexi ni vona ku ri it's a hope for Giyani mhaka ku vanhu makhandzela ya hina loko va ya haleni maybe va vulavuli kumbexani swin'wana na swin'wana swa swi nga swa tipolitiki a ni ta ku loko a swi koteka a hi rhangeni hi preserve what we have left which is SABC Munghana Lonene. I know we, in the real sense we have it but we don't have it fully in control. Ni mixeri loko mo yi preserve wanjani? Last time I capture South Africa I capture with zone makuptana bangona banganso a story a stimbelelani ngwana wa Stephen including SABC as well. So I capture really azanga bana meleri simbenyane some sort teach bangata go banga yema ba ku nikombesa balero ka Vatsonga hinkwavo mako a hi nyika mahungu lama amawemela ka makupte mako a hi capture we. It's as if nothing happened. Loko so hloma mahungu Isanga veri kunyowela so kunyumela la ku mahungu la ama a tlhele rin'we matimele ha hoxa
pasuma ku a capture rule instead of buying kumele kubaleriwa this what happened I am neka mahungu lama sama ama infiltrate wili so singa lezi kumele kubaleriwa umuntu kukho akutatangwa senzebete shishesho sibasi before mahungu again it's the bot pet but no na mitwa kumbexani ni chavela ku hita mixa swi swo tala ene na lexi xikulu a hi languta leswi a hi langutesiwa kambe leyi ta ku na yona case ne mina na yi lava ku hi vulavula hi yona hi ku tanihi rixaka ku na hina swiphiqo na hina tanihi rixaka xin'wana swa swo van'wani va vulavula na timhaka ta ku hi la leswiya swa ku hleketela ngopfu endzhaku hi yo mhaka mi kuma ku loko sweswiwani ni nga mi nyika xikombiso loko ani ku na xitori lexiya xa Giyani Land of Blood loko ku nghena wa rixaka rin'wana a tlanga laya mavilela kambe va tinxaka ta n'wina loko va kha va nghena ka switori swin'wana a mi vileli mi tlhe mi ba huwa mi swi bela na mavoko se swi ndlingarimola ku hanya swa n'we mi ri n'wexe ku ve hi nge swi koti ku hanya hi ri hexe kambe i minjhekanjhekisani leyi leswi ni nga na nambara leya n'wele hi fanele hi swi hlayisa ku hi ta kota ku va hi vulavula hi swoho n'hweti leyi nga heli hi nga vulavulangi hi swona i n'hweti ya swoho leswi ya ku kota ku yimela hina tanihi rixaka ingabi another way ya ku hi swi chavela ari minkarhi yo tala hina hi hlupheke ma ku swilo a hi swi face a swi chavela just like that ingabi a way ya ku ri we just want to avoid what I'm talking about right now. So another point, but amani kuma ngikhoneni hetini mina na n'wina sweswi mina we hetini mi ta kuma yin'wana kho tap n'wana ta kesa 0860002543 imani kadena ikhomela mingiselo me vuhumelerisi lebyi a hi byona ta ringeta ku hundisela ka lava va tirhanaka na swona hi khomeli swinene loko swi ka swi nga twali kahle hi ndlela yaleyo ntshemba va ta swi lunghisa lava va tirhanaka na swona hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus imakumembiri nkombo timinete ntsena ibile awara ya 12 nongona ku Afrika Wa Vulavula nteri ku nga ri khale ta va kha hi bulana tatana ni Shikwambane va ndewo le rihanyo eLimpopo hi ta kota ku twisisa kahle ku tiambulance leti ku vulavuriwa ku hi to ku vulavuriwa hi tiambulance leti ti hetelelaka ti vula yini ka vaaki hi ndlela yoleyo kameke ku na mingiseri loyi ni nga seka tinhlokomhaka ta mahungu a lava ku angula swin'wana i lange ku a nga tiviwi xikala vito hleka vatana mpfukile hi pfukeni minjhani mpfukile a khensa no botete le ya tiambulance a khensa loko ri ku tiambulance ti ta fika ka lava va nga kule na swona mara na loko ri ku ti fikile botete vuhlayiseki bya kona va byi langutisile before va ti xava na because timovha ta government to tala botete ti hlupha hi mhaka ya ku kuma ku na ndhawu leyi nga hava transport officer because loko munhu a teka movha botete ku fana na yo ambulance loko ri ku mina ni off loyi a endliwaku over ambulance i fanele ku va na time sheet leyi a kotaka ku cheka ku ri movha leyi ni siyiwe na mathulusi lawa xitewini xi ri kona wheel span yi ri kona so most of the time lexi humelelaku ni voni nga ku a swi endliwi ka Department of Health more special ka sayiti ra ti-ambulance that's why mi kuma ku ambulance yi yimile xipakile va ku yi hava spare wheel kumbe yi hava jeke mara yi na spare wheel kumbe yi hava wheel span mara yi na jeke hi mhaka ya ku John ni famba hi movha ya la ntirhweni ko tala hi fika loko hi huma laha yi kambiwa ku jeke yi kona wheel span yi kona hi fike njhani kwalano kuma ku xota yini botete loko ka tiambulance tele khale ka hina matikoxikaya ene mi kuma ambulance yi yimile loko i langute kuma ku vhila ri tshwini loko famba hi movha i yima i va vutisa ku ni mpfula hi yini va a va tsutsumela xigulana nkarhi wolowo ku vhila ri tshwini hi na switewile hava jeke i va nyika jeke a na ha xi voni wheel span ku xi kwini ma swi vona hi mhaka swi kostiwa hi yini hi mhaka ya ku loyi a yi tirhisa before i swi tekile sweswi va vulaka ku vatsonga vo chaka kutsongola xa vanhu hinkwerhu hi lava kutsongola swa vanhu ku na laha va tsongolaka botete va rivala ku mnduku xi lexi ni xi tekaka xi nga xi ya pfuna mina ku ya sogola mina ni ri wexe
kasi a ni swi twisisi ku na movha yi pfaku yi xavisiwa yi ri hava wheel span ni vula ku loko i xi teka wo yisa kwihi twanani Botpet loko ti fika aka munhu loyi ti fikela ka yena i fika ti cheka a kuma wheel spanner jack everything is there ne no va nga ti loko ti tirhisa ti-petrol card na tona ti nga tlhela ti tirhisa ti-petrol card va n'wi nyika na petrol card leyi fambisanaka na registration number ya movha yaleyo yi tsariwe na tilitara ta ku movha yaleyo yi chela tilitara tingani ta petrol mantitisane se lexi endlekaka Botpet va teka movha leyi va yi nyika mina ni nga Patrick ni famba hi yona ni famba hi yona siku mina ni ofaka ni tshika na jack loyi a nghenaku a nga nikiwani xa ku cheka ku movha leyi yi cheki wena ku yi na yihi o fika a nghena movheni a famba mantisisi a ya staka yena loyi a nga ha ri kona loko a ku cheka a ya ha ri kona jack loko a ku cheka ku a whisper se hi vanhu va njhani loko a endla sweswo hi la ku fikelela yini Botpet a hi nga pfuki hi hluvukile loko ku ri ku ha swi kota ku ti tekela leswi hina hi nge i swa hina leswi swi tanani hi nga na swona hi kha hi lavaka ku va hi nyika moya mara leswi tsongo hi nga na swona hi tsandzeka ku swi hlayisa loko se swi tele hi endla njhani hi fanele hi zama ku ti tlhogomela hi ri vanhu hi hexe loko hi nga ti tlhogomeli ku hala nga ta hi tlhogomela Botpet khensile Botpet mina a khensa swinene 0860002543 a hi tweni ni kuma ngi awara yin'we ta emisekweni a hi amukeleni mixo justice machine andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela hi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM mi ka vula votelani tinqambi ta n'wina mi nga rivali ku loko mi tsala rito reri va nga mi byela ku mi vhota rona na letere mi swi tsala swi va ndhawu yin'we swi khomana hi ndlela yaleyo mi ta va mi kha mi vhotela nqambi yaleyo mi twa kongeti hi yoho leyi yi faneleke ku tlhomiwa risiva hi siku ra masagwadi hi ndlela yaleyo ni va vula tani va ri masagwadi lawa ya tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi ku seketeriwa hi va Greater Tzaneen Municipality hi ndlela yaleyo loko ha ri Greater Tzaneen Municipality ni kume riqingho la ra ku huma aka un'wana wa miyingiseri ako a testing ground kumbe la ku theleriwa kona timovha mi hatsa mi pfala se vana va koti ku thelela timovha ta ri nkarhi ni tshemba n'wina muhumelerisi na n'wina tatana Ndlala mi ta yi landzelela mhaka yaleyo mi kota ku vona ku mi pfuna njhani rixaka hi ku loko vanhu va kha va tsandzeka ku thelela timovha ta voho ku na van'wana va chayisa mathicara va chayisa swikolweni hi ma past 2 va fika va kuma se n'wimi ku mi chayisini mi vula mi va mi jahele kwihi mi pfala hi nkarhi munhu tiofisi ta n'wena se i swin'wana swa leswi mi fanele ku mi swi languta swoswoleswo ku va ku lulamisiwa xiyimo xolexo a hi yeneni ka tatana ne le Shikwambane loko hi vulavula na lava hi hetile loko swi ta ka timhaka ta rihanyo a Limpopo se na ku tshemba ku va yime ku lunga ku hi ta kota ku va hi bula na vona hi timhaka hi ku hambanahambana ka toho hi ndlela yaleyo ni ta va sungula hi xivutiso lexi xi nga tshama xi hlamuriwa kwala kambe un'wana i ni byele ku ka Mazha Clinic tolo va ye a lanchi va siya vavabyi va lo ti tshamela va ku lowun'wana yi ku xave xixevo lowun'wana a Mazha Clinic tolo ku ve tatana Shikwambane vete a ku yiwi lanchi xikan'we va siyerisana mani va amukela tatana Shikwambane hleka ai rito rero ri le hansi ngopfu hi nga chuhise tani tatana Shikwambane a ni hi le ku tirheni mina na n'wina no khomanyana mukhuhlwana wa ximun'wana lowa ku cinca ka nguva okay tatana Shikwambane a hi sunguleni kalani kahle mhaka leyi ya vatirhi van'we yi ta helela kwihi tatana Shikwambane hiko mi tshame mi xi hlamula xivutiso lexi kambe tolo ni tlhela ni kuma xiviko xa ku a tliliniki ya ka Mazha a kha ku tirha vaongori vambirhi lava va tirhaka so mi ri ku ndla yini sweswo swo consultisa ivi loko ku fika nkarhi wa tea break va famba hinkwavo va ya ka tea loko va ya ka lunch va famba xikan'we hinkwavo va ya ka lunch and kusukela nkarhi wolowo ni nga ze ni vulavula hi swona a ku si cinca ngopfu nchumu ko va ku laha ku nga na munhu muhaxi ku na munhu kun'wana ma swi tiva ku hi vanhu kun'wana ha tekela advantage mara kun'wana swi nga lava ku hi kota ku twisisa kahle ku nga va ku endlekeni like just to zoom into the facility itself ku twisisa ti-dynamics ta kwalala nkarhi wun'wana
kumbe xivutiso beforehand ku hi kota ku twisisa because swin'wana swi va swi ri na ti-explanations a ni munhu loko a vika xilo a nga xi vika the way a xi twisaka swo kuma ku a xi swona so mara hi nawu kahle a swi fanelangi ku a ku na nkarhi lowu hi nkarhi wa ku tirha ka tliliniki yi faneleke yi va yi nga ri ku tirheni because munhu u ye lunchini or what not matirhelo ya kona hi ku va fanele va siyerisana ku vanhu va va hi karhi va pfuneka because mi ta swi ya ku also titliliniki mi kuma ku ku na vanhu vo fana lava nga tela ti-chronic medication vakhegula van'wana va tena mpundzu a va se dya loko mi tshama mi tala for hour mi famba van'wana va te hi tibazi va tshama kulenyana switana swa ku fana so nkarhi wun'wana swi vo lava na ku hi hleketelelana tanihi vanhu besides mhaka ya ku hi vatirhi because a ni ntirhweni nkarhi wun'wana na rirhandzu ra ntirho u pfa u ri tirhisa kun'wana na n'we butet ku leswi ni tirhaka swona ni swi rhandza nkarhi wun'wana loko swa ku maybe ka SABC a ku na lexi va nyikaka swona for leswi mara na ku ni na passion ya ku pfuna leswaku I go an extra mile swi swa ku fana na sweswiya no hayi leswi mi nga swi ni tshemba ku va kha va swi twa vaaki ku ku hava nkarhi lowu hi nga vulaku hi ku vanhu va ya a lunch lera ra ku loko va hlangana na swiyimo swa muxaka wolowo va fanele va swi tiva ku nga va ku ri na swiphiqo swo karhi leswi va nga va ka va kha va hlangana na swona hikokwalaho ka ku va kumbexani va ri ku kholeriweni kumbe ku ri na ti-dynamics leti kumbexani a ta fanele ti landzeleriwa ku kota ku tiveka ku hikokwalaho ka yini and xa best lexi va nga xi endlaku nkarhi wolowo loko vo va ri na airtime loko u fika tliliniki swilo swa muxaka wolowo swi endleka kwalaha tindyangwini ta tliliniki yin'wana ni yin'wana yi pharikiwe tinambara ta district executive manager in this instance ni sure ku ya Capricorn ka Maja ni te ka Maja ne ka Maja Capricorn Mr. Leshakhotsha na director primary health care Capricorn one of the two a nga kota ku hatla va pfuna on the spot because nkarhi wun'wana swilo swi nga va kahle ku loko munhu a hlangana xiphiqo a complain hi swo at the same time ka vanhu va relevant a tlhela pfuneka at that time swi olovisa swilo because loko a hi nge sweswi ni ta yi teka this issue of course ni ta yisa ka voho lava va langutanaka na titliliniki ndhawu liya mara explanation yi nga fika yi va koho ya ku nkarhi wun'wana a yi nga ta fana ni leyi a va ta va yi kume tolo loko swo endleka hi nkarhi so ni advise ku kun'wana kun'wana hambi hi le vembe hambi hi le Mopani or le kule va hlangana na swiphiqo sweswo leswi a va langutise tinambara tiya laha eMopani hi na Dr. Mongwe eVembe hi na Tatana Sirwali na Sisirudzani so if you get those numbers you can call them immediately va kota ku intervene and swi tlhela swi pfuna na ku sivela ku swilo swa swi nga endleki ku ya emahlweni mara hi ta yi tisa emahlweni ka vanhu lava va fanele ku tirha na swona okay no khensa swinene a hi languteni ka timhaka leti ti nga tiyisisa ku ti endla leswaku hi ze hi mbitana tatana Shikwambane timhaka ta ti-ambulance ti tikomba se ti kha ti ya ti ololoxeka a xifundheni xa Limpopo kumbexani mi nga sungula kwalano mi hi nyika xifaniso ku tanihi xifundza mi le ku fambiseni ku yini loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri bya ti-ambulance inkomu Masha na tsundzuka ku ni nga va ni te ko hlayanyana kwalaha studio hi vulavula hi mhaka ya ti-ambulance nkayivelo and minkarhi liya hinkwayo a hi karhi hi kombisa swiphiqo leswi hi nga na swona ku hi na swiphiqo naka ku mi kuma ku mali leyi va ku hi ri na yona ya ku xava ti-ambulance ya swi kota ku xava ti-ambulance maybe 50 per financial year mara ti-needs ta hetile henhla ngopfu so endzhaku ka loko ku zamazamiwa ku kumeka timali ku saviwa kwalaho ku saviwa ka ndzawulo swi ve swi tikomba ku ka lembe leri ra 2023 2024 leri hi nga le ka rona hi nga swi kota ku xava because mi ta twa malembe ndzhaku a hi kota ku xava 25 loko hi te hi tirhile hi xava 50 hi lembe swi vitaniwa so this day after loko hi ta hi kote ku endla ti-savings hi xilo xa huvonkulu ka ndzawulo to tshama swi va kombisa hi nkarhi wa mpimanyeto wa swa timali budget speech ku lembe leri hi ta xava ti-ambulance ta ku ringana 500 leti hi nga ta ti-distributor throughout the province ni hleketa ku ti ta vanga dentinyana eka nkavelo lowu hi nga na wona because nkavelo lowu hi nga na wa ti-ambulance in the province hi wu kumene khale ka nkayakayo wa kona because xiphiqo hi timovha i ku movha a yi fani na miako Mahaxi loko u ze u sungula ku driver namuntlha mapatu ya hehe kun'wana ya kahle na ya na loko mi kuma ku hi xave ti-ambulance tin'wana ti hata ti hlakala tin'wana ti va ka ti-accident swi tanyatanya swi hunguta mara loko to va ti telenyana at least ha swi tiva ku ni loko lembe mali ri hela loko ko va ku ri na leti nga ta va ti vavisekile kumbe ti onhakile ti nga va titsongo ku hi nga kota ku ngetela hi karhi hi ya mahlweni ka nhlayo liya so ku fikela sweswi ya kote ku va hi amukela eka order liya ti-ambulance ta ku ringana 35 leti ti nga distributiwa eMopani mi ta tsundzuka ti nyikiweriwe le Giyani and I think
ni ve ni realize ku swi nga endleka nkarhi wun'wana eka ku vulavula kumbe ka ku kombisa mhaka leyi ku ve na ku siyana hi ku twisisa. So ti-ambulance 35 ti nyikeriwe eka swibedhlele eka ti-EMS station because yin'wana leyi lava ku yi clarify maxa i ku swibedhlele a swi na ti-ambulance. I think vanhu va ka va fanele va swi twisisa sweleswo. Swi nga endleka EMS station ku fana na le Dr. CN Patwood EMS station yi kwalaya xibedhlele mara a hi EMS station ya le CN. EMS i xiyenge xin'wana lexi xi nga le ka ndzawulo xi nga a ni nge ku xi tiyimerile mara i directorate yin'wanyana leyi nga controliwiki xibedhlele yi controlaka hi language ya laha ntirhweni hi swi vula ku i vertical program yi tiyimele hi yona ku na laha yi report-aka kona. So that's why mi vona na kun'wana laha ku nga riki na xibedhlele mara ku va ku ri na xitichi xa ambulance swi nga mi nga swi twisisi ku xitichi lexi ku nga ri na xibedhlele mara swibedhlele swin'wana swi ri koho ko va mhaka miako laha yi va ku yi kumeke kona. So we've distributed 35 hi ndlela leyi 14 tiye eGiyani-EMS leyi va rhandza ku yi vula ku i khensani vanhu hi laha ti nga ya kona ku ya korhokela vaakatiko va ndhawu ya Greater Giyani ku ngetela ka titsongo ti ri kole ta ti hi kayakayisa tin'wana ti ri ka mechanic and what not. So 11 ti teke ndhawu leyi ya vagapani na va Sikhosese na vo Mujudges Kloof and then 10 ti teka ndhawu ya vo Dr. CN Patwood hinkwako laha na vo Linyenye ku ya khomana na hala vo Lethaba i 35 hinkwato. So vhiki leri nga hela nakambe ku nyikeriwe 35 yin'wana a Vhembe laha 14 ti nga ya eMakhado EMS ku tirha na ndhawu leyi ya Makhado hinkwayo ka yona ivi 10 ti ya eSiloam ti nyikeriwe eSiloam ti-ambulance letiya but leti nga sala eSiloam EMS i 10 then 14 ti va eMakhado then 6 ti eMasisi and then 5 ti ya eMusina. Loko yi ri ya Makhado hi leyi khumbaku yi ta ku yi khumba ku fika kwihi ku fika hala va Mashamba va Tiyani va Majosi Makhado leyi. Okay, yeah, because xivutiso lexi because laha ni langutaka course loko ni producer va ni briefa ku na leswi va nga ni byela hi complainant ngopfu la nga complaina hi issue leyi lava swi tisa hi ndlela leyi. Loko u languta ndhawu ya le Elim yi tirhisa ti-ambulance leti ti va tirhi ka Majosi ne hi tlhelo ra hala hi le vuxeni loko ni nga hoxisi and then ku na tindhawu letiya loko u huma eMakhado u ri karhi u ta i phata vo Elim for instance i phata Elim mara i tlhelo leri nga hala a ni tisa ku ngo kulasa hi le vupela dyambu bya xibedhlele. I don't think swi nga make sense ku loko munhu o va a twa ku vava a ri laya masayiti ya vo no tiva ndhawu ya ku hungasela la ka Nkuzana for instance munhu a ri Nkuzana hi mhaka ku maybe yi fanele yi ta yi huma yi ri Elim maybe yi nga yi teka yi Makhado obviously yi nga suka ka Majosi mara loko munhu o va a ri tlhelo leriya rin'wana ra hala masunguleni loko wa ha ku nghena obviously loko ko va ku ri kusuhi yi nga suka hambi kosa yi fanele yi yisa exibedhlele xa Elim yi nga suka yi ri Makhado also loko wa va u ri holofani yi nga suka yi ri Sikhosese hala va ri Phahla ma swi vona ku ambulance ti tirhisaka ti so loko hi ku ti-ambulance ti le Giyani for instance ti le Giyani ivi munhu a twa ku vava a ri epurasini ra ka Madzividzivi makona ka Madzividzivi loko u hundze nyana la ka Vaphagani se u ya le la va nge le constation nyana le mahlweni va va nkambako ku na vo tala va tshama ku la mapurasini lamaya loko munhu o va a twa ku vava a ri laya ku ve ambulance ya ndhawu liya maybe yi le Greater Giyani ku ve ku na ambulance leyi nga koho laha Grace Mgodini for instance is there a need ya ku ambulance yi suka yi ri Giyani yi landza munhu laha ku ve ya le Grace Mgodini yi nga kota ku hatla yi fika so that is why ku loko vanhu va fonela ti-ambulance va fonela a central place ku ambulance yi kota ku dispatchiwa a kusuhi na laha a nga kona now issue ya le Elim haxa ti tata ti-ambulance ku na ti-ambulance leti nga allocatiwa hi ku ya hi la ni nga vulaka ku ti-ambulance leti hi nga ti nyikela sweswi i 70 ya ta amukela 430 wa ti-ambulance loko ni vulavula na sweswo ku na ti-ambulance ta ku ringana 138 leti nga le ka
eka lava vula ku ti mechanic GG garage va le ku ti converting because loko hi ti xava ku ri ti panel van ku ri xitexana xa ku xi na mafasitere ya tinsimbhi se loko xi fane xa GG garage va xi trema va fita mibedo yeliya va nghenisa mavoni va xi penda hi ndlela leyi va endla swo swilaveko swa ku swa ku bebulisa va chela mijinga ku bebulisa na hinkwaswo leswi lavekaka ndzeni ka swona so ina 138 leti nga le ka process liya swo ka part ya 430 leti nga ta sala leti hi nga ta ti nyikela eka swifundza ka ha ri na tindhawu ka ha ri na ti nga ta tlhelela ka ti-parts tin'wana ta le rende for instance ku fana na ko va majosi clinic ku na allocation leyi nga ta ya in the next allocation leyi nga ta ka leti ta 430 ta select ku na leti nga ta for instance ni vulavula hi 35 leti nga ya evende mara ni vulavula hi ti-centara tinharhu ntsena so xivutiso i ku what about all these other centers so we will be able to touch all these centers na loko ri swa nkarhi wun'wana hi nge koti ku yisa tinambara ta ku ringana mhaka also hi langute na demand na miganga na mimpfhuka swo swa ku taniya hi nge fananisi mhaka ku fana na le Giyani leyi nga na miganga yo tala na ndhawunyana leyi nga fana na nyika xikombiso Dr CN xibedhlele xa Dr CN xi korhokela ndhawunyana leyi nga ku i yitsongo eka Greater Giyani so hi nge kumi mhaka ku Greater Giyani hi yise 14 na le Dr CN hi ta yisa 14 so swa langutiwa swilo swo fana leswaku ti tirhela ndhawu ya ku fika va va fika kwini na swilo swa ku tani so hi laha hi nga fika koho so leswi a va swi vulaka vanhu va nge EPR I don't think ku hi nga va disparate ku fika kwalano ku hi nga teka ti-ambulance ta hala hi ku hi ti nyikela hala ni twa nga ku nkarhi wun'wana vanhu va swi navela ku kuma swiphiqo na laha swi nga riki kona mahaxi it's unfortunate ku ku navela ka ndzawulo a ku ri leswaku loko to kota ku fika hi nkarhi wun'we ti ta distributiwa xikan'we hinkwato mara ku nge ku loko vanhu va le Giyani for instance va ri la hi ti-ambulance na vanhu va le Masisi va ri la hi ti-ambulance ku ve mina ti-ambulance ta ku ringana 70 leti nga lo paka leti yimele tin'wana ta 430 ku ti ta kumita for me leswi hi swo a hi ta swi vula PR because vanhu va le ku hluphekeni mara a mi humesi ti-ambulance leti nga na tona yimele ku tirha nga ti-accumulate ti tala ku mi ta ti humesa xikan'we ku vanhu va swi vona kumile ku inana mara hi mhaka ku a hi le ka business a hi le ka business za vanhu hi te titsongo leti GG garage yi kota ku ti humesa hi nkarhi wolowo hi ta va hi karhi hi ti phakela mhaka swi tiva ku demand yi le henhla swinene so hi nge teki by the way vanhu lava tirhaka ka ndzawulo i vaakatiko loko munhu loyi a rhangelaka xitichini xa le CN o twa ku vhiki leri va ri hi te hi lomba ti-ambulance leti ta le CN hi le ka ti nyikela ka majosi ni vula ku a nge vulavuli hi swona kwala mugangeni a tshamaka ku phela ku na problem le ka ndhawu leyi ni tirhaka ka yona va lombe titliliniki ta hi va ri va le ka nyika ka majosi va ta tivisa va lava ku teka tifoto I mean a swi koteki swilo swa muxaka wolowo muhaxi a ni lava ku pasayeli yi nga hlamuseriwa ti ta fika ti-ambulance in all these other areas ko va ku ti ta hi ku yala nga vula ko a hi lava ku yimela ku tirha nga tiva ko hinkwato ti ta jarata ivi hi ku se ha nyikela a va ka majosi va ta teka leti va Gezani va teka leti va le Letaba va teka leti va maphutsa swi taniya so hi tlhelo ti-ambulance hi laha hi nga koho ku fikela sweswi muhaxi na va ku ta heta ku kota ku hi vulavula hi ku ti tirhisa ku yini loko ti ri koho kambe ke hi nga siya kwalano a hi tlheleleni nyana kantsongo ka timhaka letiya tele Giyani mina na n'wina hi vulavurile tatani Shikwambane mi kha mi kombisa timhaka ta ku loko ku ri na vaaki van'wana va kha va vilerisa hi swiphiqo swa ti-ambulance na vukorhokeri a xibedhlele xa Khensani ivi a ku vulavuriwangi nchumu a ku ndekangi nchumu ivi vaaki va kombisa ku na vo va la ku macha ku nga ndleki nchumu ivi EFF yi macha ivi ku ta ti-ambulance swilo kotlana u nge xavi ambulance hi vhiki macha swi koteki tatani Shikwambane a wu nge yi xavi ambulance hi vhiki a yi fani na cold drink laha nga teka bodlela u yisa va ku nyika yin'wana ambulance ku na process ya procurement ka government yala ni nga vula hi kona loko mi za hi kota ku nyikela 70 wa ti-ambulance ku fikela sweswi swi vula leswaku ku na mali yo hlaya mi ngo calculate ku ambulance yin'we yi nga va yi durha mali muni ivi mi swi times hi 70 mi vona nga ku issue order ya 70 wa ti-ambulance swi nga teka process ya ku leha ku fika kwini ku na clip leyi yi nga koho lava va nga na ku tsakela va nga va yi vonile ka ti-WhatsApp ni ka Facebook page leyi nga yi teka eka budget speech ya MEC eliwago loko va announce budget speech va ku lembe leri hi ta xava 500 wa ti-ambulance right so by the way loko va ku ta va na ti-problems ta ti ri koho Giyani we had already
ku na ti-ambulance leti a hi ti nyikerile ti suka ka lembe ximali leti ri nga hundza eka swin'wana swa swibedhlele leswa ku fana na va Philadelphia na va yinini but a ku nga ri part teleto ta 500 mara ni lava ku mi kombisa ku process ya ku xava ti-ambulance has been an ongoing process in the department so a swi koteki ku EFF yi nga macha hi June kumbe vaakatiko va nga macha hi June mara hi July and then jikijiki hi September se ku na 50 wa ti-ambulance a swi possible muhaxi ku xava ambulance a swi fani na ku xava xilo xin'wana na xin'wana lexi hi nga xava hambi ku xava movha wa munhu wa personal swi ya na hi ku credit record ya yi njhani swa endleka swi teka ku fika eka 2 weeks loko a ri na ti-specification to karhi na n'hweti na ku tlula swin'wana swa endla swi ya na hi mixaka wa movha so ku ya ni nga ni hlamusela hi ku loko hi xava ti-ambulance hi xava ku ri ti-panel van eka ti-garage leti xavisiwaka lese i movha pet hi ku xava ka pet wo va panel van and then va hi nyika woho fanele va na process ya order mali ya vona va fanele va yi vona eka system ku yi ndzawulo yi hakerile swimutanyana and then va hi nyika panels ya GG garage leyi ka korhokeriki hina ntsena ti korhokelaku tindzawulo to tala ku na specification ku laveka obstetric ambulance yi fanele yi va yi ri na leswi na leswi kun'wana swa ta kota ku tibula so a swi koti ku within a week or 2 kumbe 3 weeks kumbe n'hweti yi nga endla so swi lova ku kotlana ka ku swi endlekise leswi nga endlekisa swona and we're not saying this could discredit ku kombisa ku vilela ka vaakatiko ku a ku fanele ku nga vangi kona because also na ku nkarhi wun'wana loko vaakatiko kumbe ti-political parties kumbe va endla yini reti ku loko va karhi va macha va endlela in their etlhelweni ra vona va phuta pressure eka matirhelo ya mfumo kuma ku some of the programs are already there ku nga loko expedite on that kind of an issue mara ti-ambulance already a ti ri ka pipeline i 500 a hi 35 otherwise loko a yi hola ku timela mindzilo ya eGiyani i nge hi lo nyikela hi lo xava tita ta 14 ti nga ya ekhensani hi yima kwala mara hi xave 500 wa ti-ambulance swi teke nkarhi wo leha ku budgetela 500 i mali yo vonaka swinene muhaxi hi sweswo mingisero mkarhalone FM lava mi vatwaku i tatana Neil Shikwambane lava hi bulaka na vona hi ndlela yole timhaka ta swa rihanyu Shikwambane swi tikomba hi nge swi heti hambi ho vulavula hi ku yini hi ndlela yaleyo kambe na tsala rin'wana ro leha larikulu leri na ro vulavulaka hi timhaka ta swa rihanyu vakokwani va mehe va fambele Mankweng Medical Oncology naswona kusukela a le Thaba Hospital sweswi leswi humelelaka laha xibedhlele leswi swa vava maxaka ya hina lama ma fambelaka Mankweng na le provincial for the check up va xanisiwa hi mhaka ya transport le Thaba ku ri regional hospital yi kala ambulance hambi ku ri xibazana xa ku fambisa vavabyi na manese lama ya fambaku na vavabyi a va enelangi u kuma nese yin'we yi famba na 15 wa patient a ri 1 naswona le Thaba exibedhlele xa mahetelelo ku fika eMankweng vavabyi van'wana loko va fika va kuma doctor ti hetile hi vavabyi va fika va buka date va tlhelela kaya naswona ku vuyiwa na vusiku hikuva ku fambiwe late vavabyi va fika xibedhlele nampundzu mara va suka le Thaba hi ma 12 na nhlekani naswona va famba hi transport ya maphuta o skororo o CN hi ku le Thaba a va na transport loko mi lava ku vona ku maxaka ya hina va hlupheka njhani tanana le Thaba hi Monday kumbe Tuesday hi koho mi nga ta kota ku vona ku hlupheka ka vona a ku na nchumu lexi fambaka kahle ele Thaba vavabyi va tlherisiwa hikuva va kolota va byeriwa ku MEC u ri u lava mali loko munhu a nga ri na mali kambe a kolota mali ya ku tala wa jikisiwa a nga pfunekangi hi badela hi nga ri ku tirheni naswona hi badela yini hi nga ri ku tirheni naswona hi ngo swi lava hi ngo swi lava ku vabya patient admin ya le Thaba a ku na staff to cleana malena loko u vutisa ku ri why va ri slow va ri ve nge swi koti ku tirha ku vava ku ve a va holi naswona va tshikela ntirho hinkwawo ka vona hi kombela ku pfuniwa but bad nge ti heti timhaka ta xibedhlele na timhaka ta rihanyo Xikwambane kambe ni salele timinete timbirhi na hafu mi ri yini
Okay, mona ta ku bama bala yingwe ka le. Maka ya transport ya ku ya Mankweng kumbe ka referral hospital. Na ninge candidate na amkela isipiko lexi ringeta ku swi addressa by the 500 ambulance because swi katsa na ti-PPT loko hi velwa hi nkayivelo nga na wo ka timovha swi katsa na ti-PPT and the 500 leyi hi tisa ka ti-ambulance leti hi nga ti nyikela swi ku na ti-PPT endzeni so also na mhaka ku ku na mhaka nkayivelo already ni nga vulavula hi ku na mhaka ya ku kayivela ka switirhisiwa kumbe ku ringeta ku hlayisa mali ka mfumo ku club ba because nkarhi wun'wana a swi cost effective ku nga huma PPT yi Phahla yi hundza hi le Dzanini ku huma yin'wana CN yi hundza hi le Nkonko ku hundza yin'wana mari yi hundza hi le kuve hinkwato ti ya ndhawu yin'we mo ha swi tiyisa vanhu kuma ku leyi ya yisa 5 leyi yisa 2 leyi yisa 3 leyi yisa 10 so what happens i ku ta clubiwa and then ku endlela for cost effectiveness ku loko yi ta hi le Phahla yi ta hi R71 yi nga hundza hi le Lithaba kumbe yi nghena hi le Gapani yi teka van'wana yi famba na vona loko yi ta hi le ka Skoror yi nga swi kota ku nghena CN yi hundza hi le Van Velden yi teka van'wana so sweswo swa endleka I must concede mara lexi ni lavaka ku hi nga languta ngopfu ka xo ka focus ka xo i communication between the referring na xibedhlele xi ti amukela boss leyi ni karataka ngopfu i ku va hlamusela ku loko va fika le kuma doctor va chayile because also there must be that kind of a communication ya ku hitisa vanhu ti-doctor va fanele va expect issue number 2 ni nge koti ku na va maka nkarhi issue number 2 issue ya ku kala ka patient admin 99 mwashi hi na staff elitara eka admin mara there are two things loko va ri karhi va hi blame vaakatiko na vo a va ti blame hikwalaho ka swilo swimbirhi xo sungula ku na system ya mabukelo leyi yi tirhisaka elitara leyi vanhu va nga riki ku yi tirhiseni hi ndlela leyi nga fanela leswi nga ta pfuna ku OPD yi hatlisa laha for instance ku na vanhu lava taka ka ti-chronic na lava taka ti-clinic na lava taka ti-special watwatwana wa swi kota ku fona u va ku nyika appointment kutana hi siku ra so people are not calling lava fonaka vo tala a va honor ti-appointment leswi endlaka ku nkarhi wun'wana ku kuma tifayili ta vanhu swi hlupha because loko u fanele u ta namuntlha ku ri wa vunharhu fayili ya wena tolo va yi humesile va yi veke kahle ku loko u fika u nga hlweli mara munhu a tshama Wednesday Thursday Friday a ta vhiki leri taka hi Monday loko hi lava fayili ya yena le storage a yi kumi because a yi humesiwile wa vunharhu nkarhi wun'wana a yi ze yi tlheriseriwa so ku na swiphiqophiqo swo fana na sweswo xa vumbirhi ku na issue leyi hi vulaka CCMDD loko vanhu va ri ka chronic va vona hi dokodela elitshava a ku u na vuvabyi bya so ta sungula ku teka maphilisi n'hweti na n'hweti ya va kombela van'wana ku nkarhi wun'wana u huma ka N'wamitwa ku na clinic a Grace nkarhi wun'wana u huma eLiphebana ku na clinic eLiphebana hi kombela ku u yi nyika clinic ya le kusuhi leyi u preferaka ku ya phaka tiphilisi ta wena kona vanhu a va pfumeli masi they continue to want to come to the hospital just ku ta phaka tiphilisi because va tlanga ku n'hweti yin'wana yin'wana va fanele va vona hi doctor kasi a swi tali ku na ti-reviews swi nga va a swi ta va kahle loko va pfumela ku ya ka titliliniki a swi ta hunguta traffic ya le Thabeni na challenge ya heleyo ku vanhu va ka hi a va le pfumeleni ku dikantiwa ku ya ka ti-pick up points ta le kusuhi lava humaka kona nkarhi wun'wana for ti-reasons letin'wana hi nga ti twisisi mhaka ya ku hakela maybe ni ta hetelela yo ka minute leyi nga sala vukorhokeri bya rihanyo muhaxi a hi mahala bya hakeleriwa ku na vanhu vo karhi lava va kumaka vukorhokeri bya mahala for instance vayimana vukorhokeri bya rihanyo i mahala vana lava nga le hansi ka malembe ya 8 vukorhokeri i mahala ku na vanhu lava holaka midende ya ka SASSA va fanele va ya ka social worker va kuma mapapila ya nga fanela ku va ta exibedhlele ku va kota ku kuma vukorhokeri loko munhu a nga tirhi as well u fanele approve ku a ni tirhi because na vanhu lava tirhaka va lava ku abuse system munhu wa swi kota ku a ya ka doctor a fika a hakela 400 rand ka private doctor yi ku swilo swa swi tala xibedhlele ku xibedhlele hi kombela 50 rand ya ku humesa file a ku ya a nga na yona a nga tirhi so ma swi vona ku ko va na problem leyi nkarhi wun'wana hi vaka so wa saying ku na ti-system mfumo wu na ti-system lava nga koti ku hakela they need to find the relevant paperwork ka ti-social workers swi famba hi ti-process ku swi tiveka ku we a wu tirhi a wu na mali lava tlherisiwaka hi lava maxi ku na munhu a fika a byeriwa ku laha xibedhlele ku ta lava ka mali ya 75 rand a ku a na yona va ku no hi ta ku sayinisa consent ku next time loko u ta tana na 75 rand kumbe loko u yi kumele yi tiyise and then ku a tshama munhu swi teka tin'hweti na malembe loko a tlhelela the next time a nga na mali system yi ku wa kolota ma swi tisa ene u sayine ene wa swi kota yini ku yi tisa so hi swin'wana swa swiphiqo leswi vanhu va nga hi pfuniki ngopfu eka swona hi nga va hi ri na ti-witness tanihi ndzawulo mara our people are not making it easy for us eka swin'wana sweswo hi mhaka nkarhi I think ni ta hi gimeta kwala a ni ta swi lava ku explaina swi nyawula ka
this case. ita lulamisa nkarhi tata Shikwambane ku vita hi ta ti tshamela hi mi nyika awara na 30 wa timinete letiwani kambe mi swi ta ni khensini nkarhi wa n'wina Kopa shuketsini ka vayingiseri. a khensa i tatana ne Shikwambane hi kuveni mangu ya misava na Misho Justice Machines i timinete timbirhi ku bela awara ya n'we khalanga phet mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Iswo mingisero Munghana Lonene FM 10 minute ntsena ku bela awara ya 13 a ku amukela ka xiphemu xa vumbirhi xa nongora ku Afrika Wa Vulavula la ku bula na tatana Phahla ku nga ri khale la hi twa ku endleka yini le the Kruger National Park ngopfungopfu ku langutiwaka leswi va swi vitanaka the South African National Parks Week leyi ti komba ku yi ta sungula vhiki leri taka loko se hi vuya le Royal Heritage Festival kwa hela loko vhiki na ai kama msirtani yima le twangwa mga tirhisa ti voice note kumbe yini wo sungula hi loyi Bootpad ma ri kwalani ma vulavula eswibedhlele kumbe titliliniki na swi vona kwala kaya kwala swi vona la ka n'wamito la va hi sukela tshamini lani va lanchini va tiyeni swa nga tirhi munhu hi sa hi tshamini Bootpad ni mi byela ku Bootpad loko khoma thikithi ra number 10 Bootpad eka ri nghene hi 7 tliliniki i nga ya huma hi 1 o'clock i hlamala ku humelela yini ku va nga ri ku tirhweni loko va tiyeni hinkwavo va ku vuxikan'we va suka va tiyeni va ku dyeni va suka va ku vuxikan'we va ku va ya lanchini Bootpad va fika nkarhi wa ku chayisa hayi va ti chayisela va ti yela makaya ivi itliliniki nga pfuneka ra mundzuku i fanekele ku tlhelela kwale tliliniki Bootpad. no i mhaka leyi tatana Shikwambane va nga vula ku languta tinomboro kwalani hi ringeta ku vona ku hi tlhelo ra tinomboro swi nge tirhi ke enhlikani na vaxumi Bootpad mina a ni tshembi wa ha ri koho munhu loyi a nga swi voniki ku varhangeli va hina va tindhawu ta mfumo vo tala a va pfuni nchumu ene Bootpad a hi nge ta pfuka hi kume vukorhokeri loko ku ri ku eka tindhawu ta mfumo ka ha tele ku tholaniwa hi xixaka a ku fambi nchumu Bootpad a wu nge pfuki i hloniphe ntirho lowu i nga thoriwa hi malume mandisisi hi swo swi endlaka ku ri swilo swi nga fambi because ni tirha hi nkarhi wa mina ni lova hi nkarhi wa mina Bootpad ku hava munhu wo lova ku fana na vatirhela mfumo va titwa ngopfu kahle too much maswona because va swi tiva ku ri laha tirhaka kona laya i rhangele hi kokwani i rhangele hi malume i rhangele hi buti i rhangele hi n'wana hali mandisisi so hina ntsena ta tshama ni kha ni vula so Bootpad a hi voteni right hi ta va sharp inkomu Minjhani Bootpad i xikalaviti kwala ni tshamaka kona a ni swi tivi loko va ku xibedhlele i xa ka mfumo kumbe xa ka government swi tirha xinjhani hi ku a ni ku na government ku na xa public ku na xa public ku na xa private kasi xa private hi tiva ku xa hakeriwa xa public hi tiva xi nga hakeriwi loko 25 rand ni ri na yona ni fanele ku yini ene maswi ta ku mavabyi mi nge vuli ku ni le kuteni namuntlha mo fika mpuri sweswi ni ngo vabya a va tshiki ku vula sweswo swa hi vavisa ku mali a hi ri na yona hi ta tshama hi nga ri na yona nkarhi hinkwawo kambe a vo tshika ko va ku n'we mi fanele mi swi tiva ku ka hakeriwa ma swi twisisi ku hakeriwa ku sukusela khale na khale ka ku hakeriwa mi lo teka xiboho xa ku ka mi nga hakeri ku sukusela khale na khale ka ku hakeriwa swibedhlele kambe lexi nga koho laha ku nga hakeriwa ku sukusela khale na khale ka ku hakeriwa mi lo teka xiboho xa ku ka mi nga hakeri ku sukusela khale na khale ka ku hakeriwa swibedhlele kambe lexi nga koho laha ku nga hakeriwi swi tiveka ku titliliniki ku mo ti hela titliliniki kambe xibedhlele ku ma hakela se mi ngo vula ka mi swi lavi ku hakela ene va koho lava himpela hi swa mampela va va ku va ri ha mali va pfuneka njhani va lava va vurile va ku loko i va ha mali swi vula ku hola mudende loko ndzi nga ri ha mali i hola timali ta ka SASSA swi vula ku i fanele i ya kuma papila ra ku huma ka SASSA ri ku komba ku meni munhu wa mali timali ta mina hi leti se kambe vanhu va ri na mali kambe a swi olovi ku hakela xibedhlele swo olova ku hava va ti dyela va ti yela mporosini va ndla yini sweswo swa va olovela kumbe va ndla misisi kumbe va ndla yini se i swin'wana swa leswi hi fanele hi languta ku leswi hi swi rhangisaka mahlweni hina tanihi rixaka hi swihi inkomo ni kombe ku vutisa ni twa lava mi nga na voko kwalani va vulavula hi ku vanhu a va le ku landzeleleni ka milawu mara ni kombela ku vutisa ku let's say hi lava kokwani va nyikiwe date va ya fona njhani kokwani va fonela le ya mhankweni ni kombela ku tiva mara vanhu va hosi ku ri kokwani va ya fona njhani kokwani va fonela mhankweni
ko ku mata ko problem leyi ni yi vonaka na vanhu lava va tisa kwalani bootpet ne va ta vulavula va rhandza ngopfu ku vulavula xipolitiki a va vulavula reality ni loko munhu o tshika politiki a vulavula reality na ku tiyimelela va focus ka reality va ta swi vona ku swilo leswi vanhu va khopelelaka hi swona swi make sense ko ku vanhu va ri ku endleni ka mintirho ya vona that's why munhu un'wana na un'wana loko mu n'wi vitana kwalano u ta ti basisa endzawulo va endlaka ku vele ku tirhinga kahle va lava ku faka blame ka munhu un'wana kambe xin'wana lexi hi faneleke hi xi tekela nhlokweni mingisero ya mehe i ku hi nga hanyi nga ri vakokwani lava a va na maxaka munhu un'wana na un'wana loko a ri xibedhlele va n'wi hlamusela hambi kokwani hambi mani va ta ku byela ku leswi we yi nga na mavabyi lama khalanga ma ta fambisa leswi na leswi na leswi ku ta laveka ku hi endla leswi na leswi na leswi a ku na loyi va nga n'wi hlamuseriki se mi nga tumbeli hi timhaka ta ku va kokwani a hi landzeleriseni timhaka ta hina hinkwerhu laha ti faneleke ti hi landzelerise loko va mi va vabya swi vula ku mehe tanihi n'wana wa vona ni ta va koho loko va kha va tshunguriwa se ni ta vutisa kwalaha xibedhlele ku ayi se swi ta ndlisa ku yini va vula va ku hayi ku ta ndleka leswi ku ta ndleka leswi ku ta ndleka leswiya se loko hi yima na hina hi va vahlaleri hi hetelela hi va na swiphiqo swo swa muxaka walowu vakokwani va nga swi tivi va fanele va endla yini hi ku hina hi yimele kule se swi vula ku xin'wana na xin'wana hi fanele hi endla yini hi fanele hi nghenelela hi yima kumbexani a hi buleni va ka hina hi mhaka leyi kahlekahle hi nga ri ku ri hina ntsena hi lwa hi xihina tanihi le kule se swi vula ku xin'wana na xin'wana hi fanele hi endla yini hi fanele hi nghenelela hi yima kumbexani a hi buleni va ka hina hi mhaka leyi kahlekahle hi nga ri ku ri hina ntsena hi lwa hi xihina tanihi hi vaaki hi nga nghenisanga ndzawulo hi nyikana mavonelo hi ze hi vona ku hi ta kuma ku xitshunxo ivi hi ta kota ku xi yisa ka valava va nga hi rhangela hi swi kota ngopfu ku kombetelana hi tintiho kambe we endle yini loko mi nyika xikombiso hi kokwani va hava ntukulu kokwani va lavo na va ha n'wana kokwani va lavo na ma swi vona se nyikani xikombiso hi leswi swi hanyaka loko ku ri kokwa wa wena swi vula ku wena tanihi ntukulu wa vona i fanele yima ya vona ku rihanyo ra kokwa wa wena ra fikeleriwa se loko i nga yimayimi i ta takela ka xiyanimoya i ku let's say vakokwani kokwalaho ka hi ni nyika xikombiso hi vakokwani futhi nyika xikombiso xa kahle hi ku kokwani i na ntukulu i na n'wana se i kwihi yena loko ka xiyimo xexo i nghena i la ku ya vuya loko se va lovini kokwani lava hi ku loko ku ri ku va vabyana hi le ku ngheneleleni a fanele a kha a vutisa a hi yeni ka timhaka leti tona ti kahle leti hi bula na tatana Ike Phahla hi lava ku bula na vona hi timhaka ta the South African National Weeks Parks Week vengi ya sungula va ta hi byela kahle kahle ku va kha ku endleka yini Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM va vulavulela ndzawulo liya ya timhaka ta mintanga ya Afrika-Dzonga tatana Ike Phahla tatana Phahla nhlekani inhlekani muhashi Putpet na vayingiseri tanihi South African National Parks mi ri ku na pfhumba leri mi ri endlaku a hi sunguleni ka pfhumba leri mi ri endlaku lembe na lembe ra vhiki ra vanhu lava va kotaku ku ta emintangeni ya n'wehe a hi sunguleni kwalano vhiki ra ko hi rihi Sun Parks Week i sungula hi ti 18 ku ya hi ti 22 ta September la Kruger National Park. The reason ya Kruger National Park yi endla Monday till Friday ukuri i busy ngopfu hi ti weekend se an lavi swa ku ri vanhu va tala ti-gateini va kuma swa ku ri they can't get access to the park because Putpet u fanele loko ku ri weekend ya njalo u endla ti-quotas swa ku ri you can count so many people to come in, so many cars to come in. A wu lavi swa ku ri loko vanhu va ya picnic site via day visitor site ukuma swa ku ri ku tele ngopfu and it's uncomfortable for people because it is to encourage people to come and enjoy their heritage. Vanhu va tiku va la South Africa va fanele va ta ku ti Kruger National Park va tiva swa ku ri lava va ku vuya overseas va enjoya yini la na vo va tive va ti ambassador ta hina. ana hala ku ta kwalana ka ku hikokwalaho ka yini mi swi endla lembe na lembe leswiwani hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku vanhu va Afrika-Dzonga va swi tiva ku ku na yini va tiphina hi swi swa vona leswi van'wana va swi telaka kunene hi swihahampfhuka One of the things
i ku ri va fanele va tiva i vanhu va tiko laha, this is their heritage, va fanele va swi tiva swa ku ri ku endlekalani la Kruger National Park. The second thing, va fanele va dyondzisa vana swa ku ri you have to look after the environment because this was left to us by our forefathers. The third thing is that vanhu bala, most of them, they were taken out of the park to establish the park in a bad way. And especially Bokokwana, they've never been here. So we give them that opportunity to know, and they can tell us lots and lots of stories of how they looked after the animals. And the problem now is that we have a lot of unemployment, and it's an opportunity for South Africans to come in by enjoying the it's an opportunity for South Africans. Kahle kahle ku laveka yini loko munhu ata fana aka vhiki leri? Ku laveka ID ntsena, form of ID, and then u endla na online booking. Loko u nga endlanga online booking, u nga phone whichever gate is closest to you. Punda Maria, Kabeni, Paul Kruger Gate, Crocodile Bridge. U va byela swa ku ri hi ti 18 nita fika hi 6 o'clock, nita fika hi 9 o'clock, or nita fika hi 10 o'clock. And there's so many of us, and then uta kota ku nghena. Loko swi vula ku la ka South African ani Afrika Dzonga se ku na vanhu vo tala van'wani ba huma ka matiko yan'wani, bona navo va nga ta ntsena loko va ri na swikombiso swa ku tiveka ku hikokwalaho ka yini va ri la Afrika Dzonga. U fanele ku va hi a green ID book, and it has to be also one of those smart cards. It has to be a specific ID for South Africans, and we allow them to come in. But temporary IDs for people from other SADC countries or any other country, those don't guarantee you a free entrance. Loko kha hi languta hi swihi leswi mi nge ri amfambi mi nga swi vulangi but ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ntanga wa Kruger National Park na mitanga hinkwayo ya Afrika Dzonga na timhaka leti ta vhiki ra muxaka lowuwani leri mi va ku na rona lembe na lembe. One of the things that we don't recognize, Pet, kuna vanhu ba like your fan paintings, cultural heritage. Iya mkoka too much because vanhu loko batala va lava ku vona swiharhi ntsena. But there are cultural heritage sites. Kuna when people were moved here, their livestock were destroyed. And one of the things we've been doing over the years is to try and trace that history. Say uta kumba loku ungena pabeli. There's a kraal there that belonged to a chief, and we found artifacts that indicate that his livestock was buried there. When you go to areas closer to Phahla, you find that there are areas where people used to live. Some of their chiefs are buried on those hills there. It's important for people to know that history of the Kruger National Park and the people who used to live here. We have land claimants now who now have perpetual beneficiation from the park. From that time, those who have been successful. So it's that part of the history that we need to know and acknowledge. No, I can't sustain but I can tell many kun'wana va fika va ku lava a va nghena kona nga ri le dibini hamba va kwa vandla yini va ku ndli nga ri dibi nyana, so vanhu vo fika va nghena hamba ku ndliwa ku va nga tluli na vuvabyi va ya hala hambe vanhu swin'wana swa ku taniya kambe yile ku hi ndhawu leyi ma yi tiva n'we mi tivi. I'm still touring the Kruger National Park. It's a 2 million hectare property. So I'm going from one place to another so that I can know each and every corner of it. So the free week, take advantage the whole of the week. If I don't get locked out because I've missed the quotas, I'll be able to come in and learn more. Okay. Loko kumixani a ni rivele ku mi vutisa leswi vuta ni khomeleni ku va ni mi tlherisela ndzhaku a hi hetile mina na n'wina kambe ni miteri a Kruger i Monday ku fika Friday kambe ke leti tin'wana tindhawu ke
leti tin'wani swa ku fana na Mapungubwe na Marakele and all the other parks except Ado na Table Mountain, nato it's from the 16th to the 22nd. Okay. Yeah. All right. No, nketseli butaki nketseli swinene vana na siku lerinene. Same to you. Thank you very much. Inkom. So mingisi romgana lona FM bala va ibulana vona itatana Ike Phahla lava kha va nyika xifaniso xa vhiki leriya. Vuxokoxoko byin'wana mi nga byi endzela mi kota ku vona ku mi ya ka South African National Parks mi kota ku vona ku mi kuma vuxokoxoko weekenda mi endlela mintanga leyi mi vona tindhawu leti hi kota ku ti tiva mahala kumbexana loko a ni lo va vutisa ku i mali muni ke loko ku nga ri mahala a mi ta kota ku swi vona ku swi na nkoka ku fika kwihi ku va mi endlela mintanga leyi mi ya vona swiharhi swoswoleswo na ntumbuluko hi ku angarhela kambe limani mi byela a Kruger a hi hinkwako la cellphone yi khomaka se loko mo va mi nghene laha ndzeni mi ri na vanhu vo xitsanana mi le kwihi ya loko se mi vuya loko se mi vuya a ma hlamulani hi ku a ti cellphone a ti khomi hinkwako hi ndlela yeleyo nakona ku dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngoveni i ta va mi tisela nakona kwalowo wa dzumba na mina hi ndlela yoleyo kambe ke mina na wena muyingiseri wa mina ni le ku languteteni ka ku hi nga hetisela hi ku kuma muyingiseri kumbe hi nga hetisela hi ku hlaya tin'wana ta ti-X leti mi nga ti rhumela hi ndlela yoleyo mahungu lama mi nga ma rhumela ka X hi twa ku kahle a mi ku yini a kha ku vulavuriwa hi timhaka ta le University of Venda laha ku nga na swiphiqo swa timhaka ta mahakelelo ya va ka NSFAS i swin'wana swa leswi ni nga swi twisiseki ku xiphiqo xi le kwihi loko swi ta ka timhaka ta ku hakela vachudeni namawani mi ri va ta dyondzisa ku yini xikolo loko mi tlhe ma ha va hlwerisi ku va nyika timhaka ta ku hakela loko swi ta hi tlhelo ra timhaka leti ti fambelanaka na ku hakela machudeni mani teka lava nga langa ku na vo va nga tiviwi xikala vito hleka mpfukile butpet papa hi pfukile hi ngovo mpfukile butpet ni la vulavula hi ku hakela ka le xibedhlele ne ya ku na ni vanhu lava kuma swa ku munhu u na ni disability ne so u ya xibedhlele u ku u lava papila ra disability ku fana na loko u lava ku ta aplya ti-post hi vona so ndzi yile endzeni xibedhlele swin'wana tikalina ndi fane ni kuma doctor a byela ku ri ndi fanele ni badala 750 ku va ni kuma papila leri so ni nga tivi ku ri na hi ku ri ndi kuma ni mali ya ka SASSA so khale ku ndzi la papila ndzi la ku aplayela ntirho ku laviwa mali i ta yi kuma kwini a ni ri va vuri tatana Shikwambane kwala ku loko n'we mi pfuna kumeka mali ya ka SASSA vukorhokeri byin'wana na byin'wana lebyi mi byi lavaka exibedhlele mi byi kuma mahala lexi ni laka xona i ku ri ndzi lava papila leri ra ku ri ndzi lava ku ta aplayela ntirho ra i letter of disability yes ni tsundzuka kahle ni tshame ni vulavula hi yona kwala moyeni walowo ni kha ni vulavula na van'wani va kha va pfuneka ka xibedhlele xa ka Malamulele va va pfunini nhlungwana lava va tirhaka ka xiyenge xa vuhlanganisi a xibedhlele xa ka Malamulele a wu hakeli loko i ri na vukorhokeri bya ka SASSA loko wo ta na phepha ra ku komba ku wehe i le ku pfunetiweni hi SASSA ka swihi kumbe swihi a wu hakeli nchumu loko mo tshika mi yi hlangane na swona va lava ku mi hakerisa vhetani mi va byela ku khalanga yi timila ku ni tsotsa a ku hakeriwa khalanga nje swi ta lava ni tlhelela futhi tlhelelani va vulavuri tatana Shikwambane kwala handle ka loko ri ku na mani va twa handle ka loko ri na mani va twa ku le ku tikeni n'wamakwavo na khensa swinene ku le ku tikeni kambe a hi tiyiseleni hi nga lan'wi hi nga hoxi thayela muyingiseri wa mina hi nga hoxi thawula hlayisekani na n'wina buti wa mina ne a khensa swinene fambisa sweswo muyingiseri un'wana a nga rhumela hungu la Esther Vuke a ku khalanga a xibedhlele ka hakeriwa na kwala Joni la ku hakeriwa 75 rand a titliliniki hiko ku nga hakeriwiki swi tivisa sweswo na hina
kambe vanhu vo tu hileswaku va lava hi va hetelela ku va vilela ngopfu hi va lava loko wo hlangana vona hi ku hela ka vhiki mporosini i nge va tivi a ni vuli ku swi bihile ku nwa byala kumbe a swi bihanga ni le ka xiyimo xona xo hlamusela sweswo kambe ni vula ku va lava va nge va ha mali va tala ku va ri va lava va kotaka ku ti xavela ri pela ri tlharixa kambe a ni va tshembisiwe ku mi ta kuma swilo swa mahala na van'watipolitiki loko va kha va gangisa tivhoti va tlhela va byela sweswo ku hi ta mi nyika yiniyini swa mahala mi ta kuma vukorhokeri bya yini mahala kumbexana va fanele na vo va vekela leswiya swa ku hi kahata kumbe ti-qualifying statement va ku sweswiwani hi ta kuma swilo swa mahala ntsena loko i ri ka xiyimo lexi naswo kumbexana swi ta olova hayi nongonoko lowu hayi man nongonoko lowu hayi a hi hlangana na vona kambe mundzuku ne Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nongonoko dzuma na mina wa landzela na a hi ngoveni va na siku lanene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni mi hlayiseka ni mi rhandza swinene mina ni khalanga Pet Matebela mi va byena va langa kwala tlhelo ka n'wina ku na khensa swinene ku va hi lombe ndleve Mission Justice Machine hi loyi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.